Iyang o kasalilya ko. Hay chingal sagratan kapung machay coach. Kami ponurok soko and ponpeyu. Pachuan won ki isoko ligan ko nanadang ko o nan kanyikan. Hay chingal wow choru rang sa machay kop nan win ponpe. Speaker kay sa kay win ponpe state legislature o yang umuson ko wata ko senate kan koros. Won ki son ko pong labalab o yang umuson ko pong kan koros. Samurokan o labalab kaiti o sustakan koros nan palian umotso chiag o government o bachuan won ki chuan way unsab. Yet sab machay Rongen Rahnwet o sab mo might son baba Frauling Frederick meban bachuan pakita o taban rong coach. Hira kayo yay Postmaster General Cup. Rong sang Kasalelia Press o FSM Information Services sang Palakaruin Pompe. Postmaster General Cup sang FSM Mr. Ebel Ilon Bachawan Kaula ang Pukawach ni Mary sak isu pariyagatri sak limaw ng Kasarawiyaw na Bachawan Miyawi ni Yopson President Palakaruin Pompe. Mebachawan ta Kaula and Pukawach yay Vice President and Wayne FSM the Honorable Aaron P. Palik. Vice President Palik Pachuan Wia Chingal Sakaratan Kapung Melalang Mr. Ilon Pakia Pachuan Anger Pukaka Sampalwach O Pachuan Kapung Kianger Mr. Ilon Chingal Chaukan Me Pachuan Wiayer Ang Waywach Pachuan Taula O Pachuan Maol Kasampal Manage Inanen Ngong and the dog O Wia Son Baban Way Mama Chingal Uchuch nan CRP, the Committee and Review and Planning, may nananla o kasampuan, poyay malata, poitan inong ko kasantial pan bachuan tawla tatak, non-amended Compact of Free Association, Mitch Mepilbachangacha, Pugokan and Post Office San Wayne Vincent. Office and President Pachuan Kasaleta, Aray Chingal Kapung o Kaporporki, me Mr. Elon, Postmaster General Cup, Pan Kakan, Apaliway Post Office, and Wayne Evasam, Mepan Inanan Mausang, Tamamia, and Sawaj. Hirakaryao, Ye Mogila Constitution, Pariyagatri sa Klimaw. Nichuan Limao, Pariyagatri sa Klimaw, Wayne Mokila Kachyang, Nan Kasarawian Kawaw, Pankokautan Pasanan Wayne Mokila. Kasarawat, Chaptakla Kaisak Palamaysang, Nan Mosan Changachang, and Bix, the big track and field. Nabachawan Wia MC, Ye Mr. Romeo Joel, Menyan Sawocha, Bilbachawan Wia Chief Rep. Nan program, Ye Colin Anthem and Wayne Mokala, Mabachawan Chapiata Kasarawach, O Koros Kochta O Bachota Yang Pachang, Nan Kolwach. Juan Paron, Alfred Laben Jr., Met Bachawan Wia Lolo and Richingata Nan Kasarawi Kasompalwach. Sagratan Kasamayo Pachuan Wiyawi Sang Chief Magistrate and Wayne Mokil, the Honorable Perley E. Daniel, Nana Chingol Sagrata, Pachuan Kasamo, Pachton, Labalab Koros, Mayang Pachang and Kasarawach, Speaker and Mokila Municipal Council, the Honorable Danny Henry, Chief Justice, the Honorable Obed, Councilman Kant and Wayne Mokila, Labalab and Mumotso Kan, Kailab Kan, o Wayne Mokalaon Sap Mapachpacho, Ponpi Sarawi, o Yanger Koch, the Pacho Nan Kasarawach. The Pachuan Taula, o Kabasa Kokotan Palsaran Wayne Mokil, Nia Pachuan Kokotan Nan Parkit, Wakwali Sakwano, Menan Parwach, Kasili Saktuaw, and Par. The Pachuan Taula, o Pachuan Wia Chingal Sakaratan Kapung, Ong Chuan Wayne Mokalaon Sap, Mapachuan Pachang, o Kapayatar, Kasarawi and Kawapan Pausanwach. Queen and Kauleo Sang Queen Pasilo, Nan Wayne Mokala, Pachuan Kamay Chen Kaul, Nan Kasarawach. Muran Kamay Chuachaye Watawatan, Pasan and Wayne Mokala, the Preamble, Mesansa Sang Speaker and Mokala Municipal Government,
The Honorable Danny Henry. Mau ya kalau tanpa aja, woman men kamu ke wawang kau, wangi cima istri, wan kuan baran kan, abel lap kayu risma, mundur mundur macam bukti wan, ni nang jauh mabel men, tahu wangi, kamayu ris nuna bapa kan. Ciringan dan di mana kamai ciringan. Umel sayur risma. Kidia saya jauh kajang pa parturen no bok saya kaya ada. Saya itu tu. Man apa sih man dola wadah kita kaluptan ni saya bawa jan. Mabel bagai mah menjadi makul na program berwaktu pertemuan. Kalau kan bawa jan saya ingin mobil tak makas mo itong pungaban man jawan ke. Noon na yung chalta kabel malay punta ko mobil tak. Abel jangan ni na saya naman kul kakataw siya at mayo abel wow jangan saya yukulish. Rain na wet. Kuta ko dyan na din win mobil tak. Win kul saya wow. Manaman Indian mo abel tumbay say. Mi mobil na oras, siyang ren na wet, din siyang niyan, asay kita sige-sige jab saya pagkakabay diyang po, abel way oras, and bel, minimin ng asay government in Wayne mobil na, wayan gul ko, sila asay bunga narmas, abel jawa dyan kamuyo wila tayo way, ibang sa imin mobil. Ngayon ba yan ko dyan natawa, saya udah kami ada bagian diurus biawi, and bagian dajang ni lam dan apa government ia jangan saya mas, mong saya mas, wah saya mas, and minat saya ren nawa dalam dimu, mau benda teman kalau kita yang jauh mus mana, kapsangor, nawa kaja data, boleh nanti kalian list lagi. We are a kadung abel kasihkan kalang. Kadung ke koi tanda tok waren nau yang jadi pasai. Ren nawe saya basta merayu kalak saya wiak yo kawa wiak saya renin toya. Atau takis sanjal kong saya kapang min na may nilin ko dito. Yar kare ta tatogan rin na wet. Activity kan magrong uyaw umurin programos mo sa wet. Saya wewe pa dito ko jadi sakta rin na wet. Medyo mo kayo. May kubrawa. Ngam na mobil na may wewe ke. Bukan anding ko may wag expert pa magrong bila may rin na wet. Siyang kalanganin ko nung itong mobil ka. Atau iar inin kadang inin kolek jangan men mayar kare tak saya tu pun ren nawa injen mau biasa program men nawa pen kasman nong ngoy toror men nong biaw nen ketu kuan ija buanowo saya baba kala tu men yar kare arai batu betul kuda boya magsayso ngayon kalupta ka magwat-wat tapuan mo. Kajan di oras mabren man sa mabren tato iba sa niya na sa basic sa pawat. Kajan di buyak oras bren. Kajan taja pun iba ni saya mas. Kajan neto ma konsel buta chief sainida kaman man la. Kajan neto bren. Siya mo un bagay iba saya armas, ini tujuan mana? Ada riado, kajal berren nak janjalin, min nawa min itu berdek pasal. Oke, min nawa saya kau benar. Nen todo koman min mana yorkin, umur wila, apa dia tahu yang tahu. Kalangan yang kamai urus. Muren watawatan preamble which
Pileo kamoy sang Queen and Cole sang Queen kayo nan Mokalang community. Sakarata choro reo pachuan yawi sang UMK te urma kawalyaba Mr. Molten Leben. Nana chungal sakarata e pachuan wiya chungal kapung on chorus. Mayanger pachang kasarong basang palwach mele chung wing mokel me pan pachuan walyan mokella o pachang kamatongkan makasantiaran wiya men kawaw panran kasampalwach. E pachuan tola o kabasa mepasan and wing mokel maiden kasampal Oyay magan kalwawe chonwe me awaliyang aramasakan aray chungal pong o kawkaway tirail kan memang mga obis and mokel lang. Murin sa ratawach hapil ew kaulan kamay sang tuwing koryaw and wing mokel. Kapagapan richimti pachuan yawi sang wan paran matas lapen. O kaim sakla yay pakair o kapungayaw me pachuan yawi sang Chief Justice and Wing Mokala, the Honorable Opel. Nabil pachanga siya sa karatan mawakan o pachuan miya chingal kapangla, kuaki poita and kawapan kaukotan posan watch, niyan sa watch ang pil kapangang sponsors the sawasakan, nabil chingatar kasarawian Mokala Constitution Day watch. E pachuan tawla o pachuan kabasa pasantian kamatongkan, met pachuan yawi nan palkaryaw and program yay makaim sakalan kasaraw pasang palwach mayay kaupan kaukautan palsan and wayne makila. Iro kasilu o kaim saklan iro kabna Joseph pachuan park Australian Embassy. Rong sang obusan kabna and wayne pompe. Nichune sakrayaw pariagatri saklamaw kabna wayne pompe. The Honorable Stevenson A. Joseph Pachuan Chuanger, Ambassador and Wayne Australia, Nanwina Vesem, Her Excellency Jennifer Grant Carnau, Pachang Second Secretary, Mr. Joshua Critchley Evans, o Senior Program Manager, Kathleen Costiga, ni Embassy in Wayne Australia, Melpache Colonia, Wayne Pompe. Karapan Chibana Wich, Porankap, Pachuan Pana, the Eugupana, Ira Mepatata, men takatak anang wawa tasay laban sompir o kasampal pa ang Wayne Pohnpei melen Wayne Evasam unsa. Ambassador Grant Carnau, pachiwanta update and uchuj sang government and Wayne Australia mepidada Nauru Airlines yamuman apan ka sawas patagapan ng Wayne Evasam o Wayne Chekan ang nisayla. Pali chorus Pachuan, kasampalban Nauru Airlines, aray chimalapan ang ramasakan, o muman apan kakantata kalautan, taka mga isaylak, tamakmagatan sampir, o sa wasachon Wayne Pohnpei, pang rapan kapay lang wasa chekan nan sampa. Kabna Joseph Pachuan miya chimal kapang ang government and Wayne Australia, Kwagu chuch o minimin o pachuan tawla o kasaleta kasampalan wiya pamawkan mepit sailak mepankak o pali ananakan and chewekan and Wayne Pohnpei o niyan sa wocha katagapana minimin memiya nan punganwekan. Kalanganin kubur chorus may kumich yay autaban sa kumich Rongen Rahnwet pachuan luglukay cha kubrakanin kachin sa Valley Radio Physics Age ang rong kapakan mebanken pachautamo. Kalanganin kubur chorus o kasalenyo menko.